What pega tu ario, Acholi. La dit molko madit. La dit windoro chigamoy. Your Excellency, Ambassador Lara Tunu, Minister Kenneth Omona, Honorable Gilbert Olanya, Lotera, me member of Parliament, Duchu Magiti Kany, Acholi, Executive Director, the Professor Oboya, Ara Divi Duchu Magiti Kany. Tagama mega Duchu Magiti Bola Kanya, more than one Duchu. Boy, Matek, le Moro. Lotera Dini, Albert Bawia will come. If you will Matek, the work did a deed of the most Reverend John Baptist Odama, Ginkomine, retired Bishop Baker Chola, Kitty would give him a Baker for one Acholi. And for I will do you. Mapaya put a meal when I'm a mega. Majalo won't come by Choli, I made a meal car, but make him a Matia kind of a conking youth. Ying bodu, and a four Matek. Afoyo, Dano Duchu, Afoyo, Onama, all the protocol is observed. Anya Angela Achiro Honorio, Atie the Telamon, the state, and Patrick Kidlock Mama Portufal. Ma logo manok mura and Amor actually Duchu Ruam Mapat Jinga Francis Okes Oteka Annually Kidma Genuala Keri Genuali Lokum Atie Latin actually Mati South Sudan Competi Matieni Anatiela Logne won come o team David Court Ma a basing the headquarter Acholi Matie Magwi Apoya Matek Ana Moro Dano Duchu, Afoya Matek, Anya Dr. Team Gama. Annabella Foy Madit University, Mijoba. And Latina Chuli Madame Botu Kanva. I chow down a kid room, second jenge. Call be no down be Yadakan. No, Foya do you be Botu Kan. And for your Matek, and for your Bino, maybe a kid routine for you. Paul Twitch. La dit lang wal kop madit windol ambassador Jono Lara Tuno kilo dir mo kana ducho awachi protocol mirge boka kare manoma pe achi mo nying dano duje chela chel anya gelone agasti na remo ambassador Lara Tuno Wakwana kereka cheli budu. Mo leo ko mama be. Jomu ker gok jopa ano gen futwal. Ali mo bulu kar mala cheli megina reyo ge nyom gen kanyo no. Juvano yaga mo no enti road me gulu kan. Nyoma na mara chel marilona li. Enano, come on la point Robert Ogwang, and Danaman and Quara, Manawu, give me a kind meal. Acoli. And Paco look my pole the end. Give me a board what that take a man off the man away.
ento ana po twal me rebe kwedu dok me winyo tut me tam min tam me dit ma His Excellency Ambassador Otuno o Chipokan kachiel gin ge langor ko o windono ke dana mo kena du juma gi lo kan ke dana ma nyutini gi ti dul ma ti gi yube me ke jemini tich me na ni dero me kwantie no me punye ke me rojo dula churi ana ngere manager ma per ta kutwal dok ana ani ang yeje ma pol kutwal angere bi ko na bur tamma mu kena be sidong angere mi ara die bod jo mu kena singet ana po me wata gi wul ba ko ni ana moro wana chuli weng anong paro mo kwana nying dano yen kwana dano kingo gin lo gibir kingoy ne wana nen wala woro wa wen tirong bala bor wakare yero kimi bor wakare wo bet ka winyo tam mo madong ma pur dong chen an ma loke kilong nyanga ni oloya olwen Maika meaning ma bishop ge gena ge winyo ne gene ne be mir ge keri kom dano eto mega ma ke nyala ge ane ena yo loya nene nying na choli ana ti ma chalo elders mala acholi ma ti South Sudan an lok madongo gin gi bino bore for concentration ninge lo acholi ti kwene nyo acholi utaka nini ara ya ti ye chiman podi ana ti ye lo don mu kana ma waro mu kube kege miero ke mi ama peke wa adok ke Sudan na na winyo manok ki bot bishop uchola menu kidma acholi wodo ki poke kere ke mu kana podi dong ti ki nu kenyu ana bira kwanya te bot dang ni Sudan ana poe ana moro dana wo dusu nying Yesu Kristo amoto ruote dusu magitie ka choke kai ani nying nilongane Aldo Jara Kulino ana la ruote ni Magwi County Eastern Equatoria Southern Sudan don alego ruote ko dusu magitie gini kan ka oramo bino ka modo ruot ma agi Sudan ching mele an bedo poj botu ana por po Yesu Kristo amoro lete la poloba tichu mati choka mari na mati yen poto wando kristayo machala chure bele marlo poloba to alni di ropeye wan wen matio mego dire mego e Kristo an inyinga gilumo Olega Jackson Daniel an atiela tit palobano agi kabera magilumo pajo an akin ja pajo man lepe achori mawuwen ungel apoe matek penira matin ikiryo machalo mano chato no ngero lubang o ye ke mane na berga winyo kila wora berga winyo ke bon do tela nyolo dong ma mewa ma wa yer gina yera ni ene man pora chegine lo magi berga lo ne do ni fina ma tut ma miro pe wa wero gi di bokan wote pa di ma mewa o wa do ni ot ma mewa wa ten gi magi berga lo ne ma wan wa pien ye me na la kan apol ba Por Yesu Kristo amoro dano duchu i Roma papat makaro na afualo don kanisa mamewa makatelo wa chame chin achiel ki lo wadwa duchu makaro na bene mon magin gumi okomgi mika choke man ne bino mi jolo wan gotin acholi ni neno ngoma maniero wan watin an nyingi luongan anyek Rose John Oling Amabedo latela pamon magiluongo ni dul pamon Women Association ingere mi Acholi Karamalach
ento mwaka eni gukobo an mi bedo won kom pamon i Eastern Equatoria State. Ana bedo gi foch bod lutin Acholi magin giti Uganda memio bodwa luonge eni miero wabin waribe kwedwu ikachoke mario eni. Jami duchu mala wana winyo kan upode chunya ti koma duchu tie ka yenge ni miero jemi eni miero lubango yo chope kakare. Wabi yeni wana Acholi bene wabi chopo kakare. Wan bene Acholi mi Sudan wan bene watie ni Acholi mi Uganda kachiel kwedwan wamako chingwa kachiel miero wane ni Acholi malo. Wan machalo Acholi kineno wani dano mo makon gi pe chawa duchu miero gi duny chiet ikomwa. Ento wan pe kaka dunyi chiet. Wan dano ma watelo ko ento dano lubu jwenwa. Wan pe wadok chien. Din mapire tek bod wan lotela magitie kim gang. Munu boro ni lotela pa community. Wawegu unu luoro. Wawegu unu luoro mi loko Acholi. Watimbe wachumpi gang wami Acholi. Tela pagamente pobin ka olo wanyo ka dio wan lotela mite dero. Watigi duan mi loko ki ken ijemi madio Watigi duan mi kwero gin makelo bod wapeko i gang wami Acholi. Miero wane ni watio gini kachiel. Wana Acholi mokene ma ginero wani gitwero tiki wan mi kwanyo kuopa Acholi mama mokene ako. Wawek gini yo eno ni duchu wabin gini mi ribe kachiel kaka Acholi. To pe di luoro to kato bili to achiel pe to wangario. Wan mokere miso Sudani bod waraj dong na bod ukany. Ento machalo la tela pa community. Machalo la tela machung pikaka mi Acholi. Pa bi weo ki nwara Acholi. Kikan anageni anafoyo miero wamede gini kimako chingwa. Ambere ka dok chien kuno achi loko ki mon mamek an majui naka anatero gini miero wanene wa miyo chingwa ilokom rajo pacho wan bodwa i Acholi anafoya. Anamoro wan duchu irwam maru banga miya bodomo papat mowe watin watika chel kan machar wan Acholi. Anyinga ilongo ni Onek Ben Samak abelo latin Acholi ma aki South Sudan. Ana biri kino tela matika nungu yue chani karamo karange atelo district machal resident district commissioner barako jo ulongo ni commissioner atiyo tijma papat angeno tela mokene tikin wakany mwa ribe kwegi tap at bishop John Baptist Dama la ditlam kijo mokene karma Acholi religious leaders itika yeno lokom coach ana mero wanya message achel ken bodu ayeni lubanga tie igore eni tien lubanga mo wajani iyer ka bero magi luongo ni pong duongo ni ka ugonyo meaning ne tie deep to twang makuni wawaje bodo tino lubanga mo yeni wayer ka neno kachani atamo kin mangini tiyo kwere ngini neno ki matino lakini kin mangini tiyo piyot pien gitie ka tigilok mani pong duone kirojo gang donc ana poe wondu twana ngeni ko ni ko no kar wabiri de ka kel kedu wabi logo log mapol man pe kar tuwa melo donc ko wa miyo kar la ditwa bi logo kedu matut ento ko ni waribe kedu ka shela po de pa amor dan doje ni Yesu Kristo an gilonga ni Job Francis Laboka ana tel will doko le bo luonga ni pa Job ke chok wi ke kum kanyeni o wera wunya dana logo pe imu wana Acholi wa ke strategic lokite bari log me cross border trade again ko no bello tara mi la mo ka ti kan inge o ba pe ba Job ti ga tu ne wa mer wa tu wa de chingwa chat pe pi no chat ke lo nyo ku lo ko pier ba tek kan di ma yo logo kini na chao no bari ko tara ba be do ki pu chok ana ko protocol in its place. Ania glone Uboma Peter Award. Anatela tina Acholi mo diere pikara malach
mwaka mera eni itela Acholi kain ma pino atio machalo Secretary of External Affairs mana bedo ka coordinating program me Pongduongo 2024 event obedo kupe kila dito dong one kara pe waweke machalo wana Acholi ma aki tung South Sudan kachiel ki wan ma watie kanyo apo kara me pego tuchu kime yum chwiny wana no luongo atelo dul akaka Acholi matie ga bedo Ikirandongo district kara me pego po minwa Ladit Jacob Olanya ma wana pero yedi mavule yomoro ila logi watora gi dul dotela pakaka Acholi matie Ikirandongo stroke Banyoro ka sub-region under the leadership of Minwa Ladit Thomas Ochaya ma wan wanote kara ki kare dong pe abilogo mapol sunye yom yana ruata ke umegiwa maparo par ma wana bedo ke gi Absami Makere University karmo karange la dita teng okelo la dit nyeko soni kijo mukene otobe samge ana foya Matek agik Ke woro madit amoro wonduch aniga okwi Moses anisheto anatiela tina Acholi mu South Sudan ana chumu idok od magiloni Magwi ni muno bedo da wakta ichiri Magwi penyi okwi Moses ti kwene ana nyudi yo o mamere tema ana po ka choka ene Mateke pilo dongario mage kati tam miara Acholi betpin ikid mi rojo pajo apuonye maduong' ijio ma kwanya kikae makado ne dero mi kwan pa bi boro lo kikae tere jim ana poe won mokwongo amiro chwalo mota gi kaka man akie mebino medonye guro tero barani nario abino kongani ni boda kaka boda akuba bino kan dong chunya yom tutwa ingeo yom chuny ka dong tiela mal kelo gimone kono neno pigwa ngachaka mwan utam na didi do bino wage Sudan kuru bino ka koko kanyen pingo man pe koko ba ando ngatira chuko pajone sido kirmatia chuko pajone amira nyut nyinga anyut kiticha ka do ngatir bet kere ope kirmana din mo kamekwa kono be logo mapole Aninga gilo David Arab Okelo Karama kena chori Arab David Okelo lo yuna An word mogi Wa bela tela pa community pe Karamalat Kill beast man tien mariona mebero kachiel ke lo dongo Magitie inside me Uganda. I karama pego podi komwa omin wa generals Paul loket kono rwe Acholi me cha Sudan gokeran di dega bino ni wa chero karmi yikene Mana wano ngarachel mo bino me witnessing karma omin wa gitika kanone Dong mantie mario me bino bodu kanye Legana tikit man omegana Chakone tek teto tiyo ne yot Kimba dong wa chakone Wangiri wa tiyo ma yot dong Ginongo ito mo kuma Nala kumatika yenge tungi Wangiri wa tiyo jikine Ginono madia wanpe Ginono mera log mapon pe An mota chira bodu dudika chala chel Mira utembe Upopiwa Eni gini yup mga kelmatika Anyo chwal bot wangit In advance maybe for 3 months But when we be more you be, with me, but one gate chichon, we be more you be. One Latino cow, one Latino, one Latino, one man the boy, man local Pino. Bino Latin, but one, or going to Bam you go.